Školarac, vaš online učitelj za savladavanje osnovnih veština rada na računaru. Dobrodošli na kanal koji je namenjen svim školarcima i onima koji su željni znanja i usavršavanja. Zapratite naš kanal i budite obavešteni o svim novim videima. Zdravo školarci! Nadam se da ste dobro i da ste spremni da danas naučite nešto novo. Današnja lekcija je podešavanje stranice u programu Microsoft Word. Ja sam program već otvorila i spremila određeni tekst. Pre nego što pređemo na podešavanja, podesit ćemo merne jedinice u kojima će nam biti prikazana veličina papira, odnosno širina i visina. To postižemo klikom na ovo šareno Office dugme i klikom na Word Options, a zatim na Advanced. U delu Display biramo merne jedinice. Iz padajuće liste možete izabrati inče, centimetre, milimetre, pointe, što god hoćete. Ja ću izabrati centimetre, što predlažem i vama. Klikom na OK prihvatamo izbor. Ovo je naša stranica sa tekstom. Ona je prikazana u 100% veličine. Možemo smanjiti taj prikaz ili ga možemo povećati. Ja ću ostaviti na 100%. A sada ajmo na podešavanja stranice. To postižemo na kartici Page Layout. Tu možemo podesiti margine, orijentaciju papira i veličinu papira. Sve to također možemo podesiti i klikom ovdje. Tada nam se otvara novi dijalog sa karticama za podešavanje. Prvo ćemo podesiti veličinu papira. Na kartici Paper iz ponuđene liste biramo veličinu papira. Možemo izabrati što god od ovog ponuđenog. Ja ću izabrati A4 jer je to najčešće izabrana veličina papira. Ovdje vidimo njenu širinu i visinu. Zatim prelazim na podešavanje margine. Šta su margine? Margine su beline na stranicama na kojima se ne kuca tekst. To je ovaj prostor od ivice stranice do teksta. Može biti sa leve strane, sa desne, gore i dole na dnu stranice. Znači podešavamo gornju, donju, levu i desnu marginu. Ovdje su sve 4 margine postavljene na po 1 cm, što vidim i na ovom mom prikazu. Ovdje vidim da je 1 cm sa leve strane, 1 cm sa desne, 1 sa gornje i 1 je dole na dnu. Promenit ću da vidim kako će mi se promeniti prikaz teksta na mojoj stranici. Stavit ću, na primjer, za gornju i donju marginu po 2 cm, a za levu i desnu po 3. Ne moram da pišem centimetre jer sam već izabrala merne jedinice. Dovoljni su samo brojevi. Zatim ovdje biram i orijentaciju papira. Orijentacija papira može biti uspravna, kao što je ova sada, i može biti horizontalna kad se papir okrene ovako. Ja ću ostaviti uspravnu jer u Wordu najčešće kucamo na stranici veličine A4 i uspravno, što ne mora biti uvek tako, zato postoje ove opcije za podešavanje. Klikom na OK prihvatam sve ovo što sam izabrala. Evo konkretno vidim da se ovaj tekst malo pomerio zato što sam izabrala drugačije margine. Znači, malo pre je bila margina na 1 cm, sada je na 3. Sa jedne i sa druge strane, samim tim mi se prikaz teksta smanjio. I odozgo udaljio se naslov od gornje ivice papira. Veličina papira je A4, papir je postavljen uspravno, tako da tu nema nekih promjena. Konkretno, na primjer, orijentaciju papira mogu promeniti i ovdje, pa ću sad izabrati horizontalnu orijentaciju da vidim kako to izgleda. Evo sada bi papir izgledao ovako. Mogu promeniti i margine, mogu izabrati nešto od ovih koje su postavljene ili postaviti svoju. Na primjer, stavit ću ovu. I evo vidim kako se tekst pomera malo drugačije. Veličinu papira također mogu da menjam i odavde, pa ću izabrati recimo ovu. I odmah vidim kako se sve to menja. Ostavit ću na A4. Toliko za današnju prvu lekciju. Hvala što ste gledali. Ako vam se dopao video, lajkujte, podelite ga i pretplatite se na Školarac za još korisnih tutoriala. Vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!